Danas se nalazimo u Zemunu, nastavlja se naša akcija protiv prevencije kancera debelog creva. Sada će nam predstavnici Doma zdravlja Zemun da nam kažu kakva je procedura kada se dobije FOB test. Izvolite. Mi imamo imunohemijski test. Znači pacijent svaki dobije svoju bočicu u kojoj se nalazi reagens. Zbog ovog reagensa, znači stolica iz koje treba da se uzme uzorak u ovu bočicu mora se uzeti na nekom suvom čistom papiru. Kad je dobio tu stolicu, hoćete sve da evo je stolica, znači drži uspravno bočicu da se ne bi prosio rastor, otvara ljubičasti poklopac, izvlači štapić. Kada je otvorena bočica, stoji uspravno, negdje na veš mašini da se ne bi prosio rastor i on čini probu, što je imunohemijski test. Stolica vrhom štapića 3 puta za redom na 3 različita mesta bocne. Posle 3. puta pogleda na početku gde je kao spiralica na ovom štapiću, treba da bude koliko samo malo uprljeno stolicom. Ne sme da bude puno stolice. Ako je puno stolice, onda se zasiti rastvor, pločica koja čita ne može da očita. Ako ima malo više, skida suvim papirom, uspravno vraća, zatvori i donosi kod nas bilo koji radni dan od 7 do 9 pre podne. U preventivni centar Doma zdravlja Zemun. Hvala. Naš domaćin je bio Dom zdravlja Zemun. Hvala, do sledeće godine.